ti ime? Ja sam Nisvet Mulić, zvani Kudus. To zvani Kudus. Zvani, po nekom filmu. Najdem ja isto tako uzrat neku žensku, poginuo je čovjek, ona je imala žensko dijete, rekao imam ja muško, ajmo se udružiti. A gdje si je našao? U Bugojnu. A u Bugojnu? Pa je u njoj bio poginuo čovjek, prvi sukob dole u Kopčiću. Kad je se rodilo, kaže ona medicinska, kako su na time, kakvo je, kaže ženska, rekao Selma. Kako baš, kaže Selma, meni je ime Selma. Rekao, ne zbog tebe, zbog Kuduza filma, rekao. Jesi joj ispričao svoju priču? Jesam, i onda ona kaže, gledala sam ja taj film, pa upravo si, meni je fino, i samo ću ženi naditi ime Badema, rekao, ono, zvaćuje Badema, Da. ali nisam to zajebao. Ako je da? Vanbračno, ako more. Ako ne more... Ali u nje je mati malo bila na svoju ruku. Bo ja dok je se za djevara udala, 3 djece rodila. To je ta tvoja punica, jel? Ma ja i bila po Hrvatskoj izbjegli, kad se vratila nise ni znale. Ta mi žena imala 7 mjeseci kad je mater ostavila kod nene. Koliko puta se ženi? Pa da kažem, prvi put iz Šibenice oženio se, stekao to dijete od 85. Ona je umrla od tog raka, valjda. Ok, umrla je i tako da sam u Sloveniji radio. Pa mislio sam naći nešto ozbiljno, ali nije se dalo ozbiljno naći. U Sloveniji? Ma ja moraš izići, ali za život... Nisu bile Slovenke baš? Da li bi se udavala? Ne, ako neće, ne bi... Samo ozbiljno? A ne bi za noć nikoga dogo ovdje. Pa ja, to ti kažem, samo ozbiljno vezu. Da se zna, nemam ništa. Znaš, šupa je šupa. Ali krećemo s nule. Je li samo 3 puta si ženjen, a živio si s puno više žena, što se nisi vjenčao? Pa da kažem, slabo je bilo vremena za lutat kad sam radio na željeznici. Dogovorili smo se. Evo ga ovdje, evo ga. Pali izgleda. Da vidimo šta će maksimum brzine biti. Ajde da obacimo pravo. Vidiš koliko luska. Freza! Lufta, jebi ga, zaprešte! Samo što me malo lufta! A govarite mi se! Evo ona je dobra kola! Ja kao para konja bez puta! Evo, moram ga... Dobra, samo ovo da pušta malo. Dobro, ovo je dobro. Samo osnovno.
Evo, napokon si je ugasio. Ona je dobra, Kako te sluša? bolje ne mere. Zadovoljan? Zadovoljan i prezadovoljan. Došao sam ovdje, zatekao sam te di frezaš. Pa ja moram malo kukuruza, tikala, pa zimi se kuha i jede ko što se nekad jelo. Znači, ovo ćeš ovdje sve posaditi. Ovdje ću i ovo tamo, ovdje ćemo kukuruze, tikve, pa šta more i ubaciš malo graha mi posijemo. Voliš greh? Ma ne volim Dobro ga te puno, drži, ha? ali neka ima kad nema jest. Ti si prošao sve i svašta, pa ti znaš, jel? Pa znam, kad nemaš jest, eto u Zenici nije bilo hrane, ljudi su ubijali sami. Da. Skakali sam iz prateva, jelo čebad. Ej, našao sam te ovdje, tražio sam te i našao sam te. Hvala ti, nek si došao. Koliko ima? 200 km od Jajca, Boga. Ima ovdje, tačno, 12 i 800 metara do mene. Do ove ablante nekadašnje. Da. A imaš i makadama prilike 5 km. 4 km 800, ovo što je ostalo sad, ovo, neću nikad vjerovat. Nam se predstavi ime, kako ti ime? Ja sam Nisvet Mulić, zvani Kudus. To zvani Kudus. Zvani, po nekom filmu Hoćemo Kudusu. malo vamo doli. Po filmu Kudusu, kad je Dobio bio, imao sam nadimak. slični tako neki slučajeva i oni tamo u Sloveniji kad sam radio, ono, kako ću, ne mogu zapamtiti Nisvet. Ja. Kažem, ja zovite vi kako god hoćete. Neko mi zvao Nića, neko mali, Jajčan. Ja kažem, ti mene zovi kako hoš, samo me nemoj me dirati. izazivati. I tako su ljudi, oni što smo radili baš u toj smjeni, nas je bilo 3 otpravnih vozova, 4. I kaže, ako se neš ljuti, gledao film Kudus, tada 86. 7. ako nisam i ne znam. A ti sad bio u Sloveniji, jel? Sloveniju sam ošao odmah iz vojske, 80, Otišao raditi? ja krajem 83. ja mislim. Daj mi reći samo ovo, jesi li ovdje rođen ili Ja sam rođen gore u Doganima 2 km još dalje? iz onog stuba. Samo malo, evo da ga... Ima onaj stup, to su ovu Dogane. Evo. 2 km je odavde. Ma još si dalje onda? Pa ja rođen smo gore, pošto je bio rat, ovo bilo razrušeno. I kaže, mogu ja tebe zvati Kudus, ko ne znam šta je to. Ja sam mislio kukuruz, nešto to. Da. Kaže on, ajmo jedno jutro iz noćne, kod mene ustan na Bledu je on stanovo. Ja. Ali bili smo ko braća. Baš Jevtić Velimir, tako mu je ime. On je bio ono s onom crvenom kapom otpravnik. I ja sam otišao sa njim baš gore, malo smo ih pijuckali i ustan sam, žena mu je bila medicinska sestra i sami smo bili, on meni taj film Kudus. Pa rekao, imao sam ja sličnih situacija tako, on nije mi krivo i da, samo nek nije lopov. Ako krade, ne volim to ime. Nemoj blizu mene. Evo vidiš, volim Bruce Lee-ove filmove, sam sve jedan gledao i išao ovdje u kino, zato što je se borio za siromaje, za pravdu, nije bio nasilan. Kad sam vidio Kudus dao sve ženi, ona ga je pronevjerila i imao sam sličnih situacija. Onda sam i ja imao, poslije rata žena mi je ta umrla 87. prva iz Špenci. A gdje ti je žena bila ovdje u U Sloveniji? Doganima. Ovdje? Imala dijete, možda nije imalo ni 2 godine kad je ona umrla. Koliko si djece imao s prvom ženom? Jedno. 85. godište i onda ga moj otac ranio i mater nisu ga dali odvesti. Mislio sam ja to tamo. Da odvedeš u Sloveniju? Pa evo, tamo škola ima, to i u njoj je bilo uvijek obezbijeđeno ko sada ovdje. I tako da bilo, i onda najdem tja isto tako uzrat neku žensku, poginuo je čovjek, ona je imala žensko dijete, rekao imam ja muška, ajmo se udružiti. A gdje si je našao? U Bugojnu. A u Bugojnu? Pa je u njoj bio poginuo čovjek, prvi sukob dole u Kopčiću. I tako imala ona dijete od 2 godine, živjeli smo, kaže ajmo imati i od mene jedno da nas veže bolje. Da smo... Ja sam to i mislio. I kad je se rodilo, kaže ona medicinska, kakšno ime, kakvo je, kaže ženska, rekao Selma. Kako baš, kaže Selma, meni je ime Selma. Rekao, ne zbog tebe, zbog Kuduza filma, rekao. Jesi joj ispričao svoju priču? Jesam, i onda ona, kaže, gledala sam ja taj film, pa upravo si, meni je fino je to ime. Eto, po filmu, rekao, nek bude, i samo ću ženi naditi ime Badema, rekao, ono, zvaćuje Badema. Da. Ali nisam to A koje je to godine bilo?
Pa 95. u Bugojnu ta Ovo- mala mi se rodila. A kad si 95. Ja. Pa još je bio rat tada. Pa već pri kraju mjesec. Pri kraju? dva. I ta mama je rođena mala negdje, ne znam kojem mjesecu, ali 95. je rođena. I Eto, tamo je ostala. gdje si tad živio? Tad sam živio kod te žene. U Bugojnu. Ma ja, čača je dao izgoren stan, ja renovirao. A ti znao si ti raditi, jel tipo? Pa imao ljude, ja odem tebi nešto raditi, ti mene majstorsko, ja tebi motorkom. Ko si bio u Bugojnu? Pa ja sam 12,5 godina. Dosta Boga mi. I onda, šta ja znam, ta familija nije nešto, evo smijem javno reći, nije pohvalna. Čija familija? Od žene? Od te žene. O ženske nismo se ni vjenčali, živjeli smo na crno. Ja? Vanbračno, ako more. Ako ne more, Ali u nje je mati malo bila na svoju ruku. Pa ja dok je se za djevara udala, 3 djece rodila. To je ta Jest. tvoja punica, jel? Ma ja i bila po Hrvatskoj izbjegli, kad se vratila nisu ni znale. Ta mi žena imala 7 mjeseci kad je mater ostavila kod Nene. Nena je odgojila jadno. I tak kad je meni ta priča opričana, poginuo čovjek, pa rekao nisam ni ja u boljim problemima, ne radim smo mi negdje, ha? u ratu, pa i da mi naći neko da se razumimo, znaš. Kad bilo je fino, nije znala mater, ja ih spojim, preko ljudi spojim, mater je došla iz Hrvatske, spojio i fino, da se obilaze, nisam da se neće, ona me ostavila 7 mjeseci, normalno, dok te ostavio toliko. Nemaš volje, nemaš ništa, nema ljubav prema roditelju. Ali ja sam bio čovjek, kažem ja ne branim ti, nek ti dođe, otiđi, Goriđe je stanovala u stanu, taj je opet čovjek ostavio, taj njezin amiđa. To je bila familija, smijem reći, po Beograda i Bugojna, to znaju Bugojanci, ali meni nije smetalo ako ti, ne može tebe niko nagovoriti, evo mene ne može niko nagovoriti. Šta ćeš ti raditi? Mene je samo savjetovalo i uvijek govorim, i otac i mater, Nena mi bila nepismena, budite fini sa svakim, nemoj nikog mrziti. I ovdje smo živjeli sa Srbima, nikad nije bilo problema, svađe između što se tiče kao na komšije ili koje se vjere. Nikad se nije ovdje to dešavalo, uvijek je musliman s muslimanom se pobio, Srbin sa Srbinom. I tako. Ali nije to bilo baš ni ružno mjesto, ovdje se slagao narod, ne treba lagati. Ali ovo tvoje selo Gorikovo, koliko je kuća imao? Pa imalo je doli u prvo mjesto, selo Dogan, imalo je 12-13 kuća, ja mislim 13. Ali bilo bi, jer u moje kuće bilo nas 5 braći. Mi svi morali... Gdje ste sad braća? Pa jedan je poginuo najmlađi gore na Kupresu, a jedan je u Zenici, jedan je u Gornjem Vakfu u Voljevcu. Nije, Pridvorci, kako ih zovu. Okay. Evo je jedan u Bugojnu. A čujete li se? Čujemo. Znači obilazite se? Pa evo dođe uvijek, ovaj je 65. godište što je u Bugojnu, ovaj je u Zenici 63. Ona je u Gornjem Vakfu gore. Oženio se, kupio sebi Milić da ne bude na ženom. Hoće svoje vlastite. Ima gore. Da mu ne pregovara, jel? Ne pregovara i on je 67. godište. Ima svoju familiju, kad mora dojde, voda, bavi se lovom, ima svoje obaveza. Mi smo se sami snalazili kako je ko. Uglavnom nismo bili lopovi. Sad mogu pričati šta hoće. Sad je svak lopov. Da, ovo me interesuje. Jesi li još živiš sa tom ženom iz Bugojna? Iz Bugojna sam ja otišao ovdje baš u pustinju, živio u šupi jednoj. Gdje je ta šupa? Gore dalje, ovdje 1 kilometar. Ćemo otići posle gore malo. I viću. I našao sebe, evo, ženu u Izrike. A sad, samo malo, znači i to iz Bugojna što si imao... Radiš se, nije se moglo. To je materna geni, valjda. Koliko puta si ženio? Pa da ti kažem, prvi put iz Šibenice oženio se, stekao to dijete od 85. Ona je umrla od tog raka, valjda. Ok, umrla je i tako da sam u Sloveniji radio. Pa mislio sam naći nešto ozbiljno, ali nije se dalo ozbiljno naći. U Sloveniji? Ma ja moraš izići, ali za život... Nisu bile Slovenke baš? Pa dobro, ima i naši, nije samo Slovenke. Pa tamo su većina naši, ja. U Jesenicama su se zvale ko Bosna, gore su sve Bosanci, Srbijanci
iz Vranja, Niša, jer sam ja gore išao na kurs za ovog skretničara vozova. Ja, i kačio te vozove. treća žena? I sad tu Upgojnu našao. Samo malo, ko je ovo? Šumarija, jel? Ma ja voze kamione, balvane. Našao, brate, tu Upgojnu, što sam mislio, ja imam dijete, imaš ti, pa ćemo se udružiti, razumjeti. I živilo se, počela je mater nešto nakon 12,5 godina miješat se. Nije to za mene. Promijenili se ljudi i naši i drugi. Ono što nisu bili sad hoće da se pokažu. A ja sam isti od malih nogu i do smrti. I posle? I onda evo najdem ove žene, Ankice, umro čovjek. Ovdje iz Jajca? Ona je tu iz Rike. Pa ovo ti je blizu ti je to Rika. I znao sam je ovako izviđenja. Pa ja bili ste komšije. Vidim, nije neke budaleštine. Žena je, čovjek je umro sama, živla u tuđoj kući. Pojmo se neku društvo. Samo malo, interesuje me, kako si se upoznao? Pa znao sam ja tuda išao. Dobro znao si, kako si u kontakt stupio? Pa da ti kažem, ako te viđam, pa ima neko rođak, kažem, da li bi imalo... Dobacio nešto, pa imali šanse, da li bi se udavala, ne, ako neće, ne bi, ne mereš... Samo ozbiljno? A ne bi za noć nikoga dogo ovdje. Pa ja, to ti kažem, samo ozbiljno vezu. Da se zna, nemam ništa, znaš, šupa je šupa. Ali krećemo s nule? Krećemo, ako smo pametni, imat ćemo, evo ima. Hvala Bogu. Evo, gore smo bili u bratovoj kući možda 2 godine. Vi gore u selu? A ja u selu njemu je donacijalno napravilo. To ja sam malo i čuvao tu kuću, on bude svojim poslovima se bavi. I onda sam našao ovog Jarana Niku, on kaže, ovo je izgorano, ovdje je živla ni čoban. Ovdje je đubre, ovo niko nije ni vidio. Sad malo, nisi mi do kraja rekao kako si se upoznao sa ovom trećom ženom. Pa ovo mi treća iz Rike. Pa ja, i kako? I čovjek kaže, pa i ona je sama kuće, 64. godište, tu smo ja, 62. tu smo mi. Ja i? I jedan dan sreo joj rođaka, ajde zovem da malo sjedemo. Sjeli. A gdje si otišao dole kod njezine kući? Pa ja. Došli kod ovog rođaka malo na kafu i tu imali kakve, hoćeš razmišljaš li, naći nešto. Mi nismo krivi, nisam ja kriv što je moja žena umrla, da sam je ubio, to je drugo. Nego taj prokleti rak jebot. A tako i nje čovjek obolio u Afganistanu, bio da miner. Je li imala djece? Nije. Nije imala djece? Nije imala, on je... Je li samo 3 puta si ženjen, a živio si s puno više žena, što se nisi vjenčao? Pa da ti kažem, slabo je bilo vremena za lutat kad sam radio na željeznici. Moraš biti odmoran. Da bi mogu izdržati. Oko vozova se nije zajebavati, nije se moglo ni popiti. Jer ti trebaš unići, zakopčat, spojit ga, ima struja, onda moraš biti baš naspavan. Bilo je momačkih dana, ode se s kolegama. Imaš nešto životinja drži? Imamo 1 kozu, 1 jarca, 2 jarčića, imam 15 kokoši, 2 cuka. Meni to je razonoda moja. Moramo li vidjeti? More, evo ovdje. Ajmo vamo da vidimo. Pa su one. Koze, sad? Ima vuka da ti kažem. Neki dan je ovdje prošao vuk. A vidio si ga? Ima, nisam ga ja vidio ga čovjek, a vidio sam medvjede ovdje, evo ovdje su ovdje. Pa znači ima divljač? Ima medvjeda, lisice, srne. Ma ima svašta, a ima li lovaca onda? Lovci, sad je lovostaj, nema. Sad je lovostaj, ništa. Zimi, što hoda, oni ganjaju. Da. A je li tebi iko ništa napravio belaja od životinja? Kad smo imali ovce, ja i Niko držali, vukovi su 15. tada nam davali. Da. 15, ali nismo ni gledali. I ovo ti je ta prikolica što si... To je što su oni dovukli, pa sad otkačio dok... Da moraš frezati. I kad istrezam, više nemam šta frezati. Jel ti cuk opasan? Pa on je onaj, kako ga zovu, azijski. A, Azijat? Nemoj ti ići tamo njemu. On je mlad, ali to mi je donio seđad. On nema... To mi je dao čovjek, eto... Vukovi su mi pojeli 3 ovdje, Cuka? Ja. I nisam imao i mi iz Rike Marko, dadne lovačko,
bilo malo, ma nije imao mjesec dana. I evo sad mu dao tablete, na što je mršav da ga očiste. I pusti mi navečer ovdje u dvorište, kad zalaju malo poviriš. Da, šta Ali je? bilo je medvedje, dolazio je ovdje skroz. Ali nije tebi ništa pravio Belaja. On došao s ovcama skroz dotora. I samo se okrenu, priskoči gori. I gore u šumu. Nisam vidio ni da on ubija, a bilo je vukova, tada sam viđao po 3. Zajedno? Pa zajedno. Šakale sam viđao po 2. Ovda. Neće ona izaći, one s vamo, ima jarac svezan. Kod vi pčela, ovo mi je od jarana pčele. A nisu tvoje pčele? Ma nisu, to je... Ovo su alpinke, jel? Ma jesu, i alpinac. Hajmo da malo da vidim, o dobar ti jarac. Evo vidiš, jačića fina. Isto srne. Ma isto. I sad to kažem, rekao, njegov brat meni valio, dovuči pčele, malo i pripazi se. I fino, i ovdje ima... Dadne li ti meda? Da, ne treba lagat. I uvijek je rekao, šta ti god zatreba, ti mene nazovi. Znači, nisam da smetam čovjeku, ni da ga iskorištavam, ne smeta i meni pčele. Ako šta dojde, on donese koju petardu, razbacimo. Nema. Evo, do sad mu nije falilo ništa, ima taj strujni čoban. Koliko ima li po mjesec dana Jarićima? 6. maja 2 mjeseca. Eto, znači... Eto, za dan. Rođeno. O, je ti dobar jarac, ali... Eto, on je 2,5 godine. Samo je problem, vidiš, lupa ogradu i moram ga pripiti. Da, vidi mu se... Ogradu svu raskopa. Ali moraš ga pripiti, jel? On prevrnuo i ove pčele. Vidi ga. Đorđano, dođi vam, hvala. Maki. A, nepoznat. A jesu... On hoće malo iznenada udar, samo mene ne smije. A ti si mu gazda? Pa, evo vidiš, ja sam ga pripeo da mora dopati vode. Da ima vodu. A sad da sam ga kraj plota, sve bi on to rogovima raskopao. Vidim, rekao si mi da ti je kozije mlijeko potrebno ženi. Potrebno ženi, rad nje smo i nabavili. Evo vidite kako mu je dobra. Sad ću i odvojiti za koji dan, nek pije mlijeko, ona sebe ukrade ovako po jednu šoljcu, ali mi udrobimo, s hljebom, jel? Skuvamo, ona zna i sir, pravila je lani iz sira, zna dobar napraviti sir. Ali ti ovdje imaš onda vode dovoljno dok stop teči. To sam ja tamo pustio zimi da mi ne smrzne, a sad mora i koza i pčela, vidiš, stavio sam... Sad pčelama je potrebno... Pa ja stavio dasku da pčele se ne utopi. Je li dobar med kvalitet? Jesti, pravi me u njeg, nema mješanja. Meni je dao svake godine, mi dadne pravi med, a eto to žena sebi učaj. Po kaškicu i kare, da ako nestane... Arči. Kako go zoveš? Arči. Ajde, reći. Ne, on se mene ne boji, samo što on vidi drugo. Odi, Arču. Jer on zna kad ga ja ovako da ću ga povesti u štalu. Onda mu je drago kad je u štalu, jel? Više voli vani. I tamo ga moram vezati, tamo mi je sve one jasla raspala. Ali pretežno su tako imali, sam ja vidio još koji drže jasla. Ovi rogati, vidiš ti on lupa, srbe ga rogovi. Evo. Arča, ja njemu tamo dadnem i žita i viću ne daj ma šta ću, moraš mu dati. Ali sad ćeš, ako misliš ga držati i nju i ovu kozu, moraš mijenjati jarca. Radi srodstva. Ovu još sezon mora oparti i on ide dalje. A promijenit ću s ovim jednim čovjekom, ovo je jedno muško, on će meni dati svoje muško. Muško za muško. Pošto i u njeg da ne bude srodstvo, da. A ovo ću žensko ostaviti, jedno je žensko, jedno muško. I imat ćemo 2 koze. Baš ti dobri, baš ti fini, Boga mi jesu. Imaju, vidiš, trave, vode. Ovdje mogu ovdje. Pa evo vidi. A da mi reci ukosiš li sebi za zime da ima? Mi to izbaliramo, mi smo dole u Rik kod Vankice u njeznoj luki. Za 2 godine pripremili sir. Znači imaš kozu, jarca i 2 jaradi i koliko se rekao, 15 kokoša? 15 koka. Ne treba vam više. Ne treba. Zasadiš sve što treba. I ne treba mi ništa. Evo jedna koza njoj mora biti za mlijeko. I ova kad naraste. Gledaj, vimena. Fina koza, ovo mi je prodao jedan čoban iz Travnika. Hvala mu svaka marka. Kad si je kupio? Koliko ima? Evo 2. godina, drugi se put jari. Ali svake godine podvoje? Podvoje, lani 2 muški i ove godine muško i žensko. Ove godine je bolje. I ostavit ćemo od nje, vidiš, ona je fina. Ona ima fin sud pred sobom.
Evo, ja sam kupio od čovjeka dole, od onog Zmijarovog sina Ređe. Ne znam. Kako ne znam? Ja sam iz Bugojna. Ja, ali kako ne znaš ti, on po pijacama prodaje. Čurić, onaj mu je bio sin. Gledaj ovo, da što se kaže, igraju se. Hajmo vamo još malo do kokoša da vidimo ti. Imao sam tja i u Golom brdu, one Čoliće, Fehima, dobri su ono ljudi isto. Samir, sin mu, onda Mirso Čolić, lovac. Da. Onda smo išli Uhom, bio je sa... Ali kad je me Guđe sreo, ali umro je jedan i on rak taj, pojeo ga. I bilo je fini ljudi. Pa sam imao gore u Vilešma Huska, Huseina Jašarevića. Joj, ja sad, kad boš ubgono, pod Kalin imam, iz Mliva imam Jarana. A jel žensko ovo? Dona. Jeli? Žensko ti? Žensko. A dok je Dona? Ali dobra je, evo ona je nema. Peti ja mislim da je sad... Pa što laje sada, nije na nas, gleda vam Pa nešto joj... Nešto je osjetila, jeli? Ona kad laje bude ili vuk ili nešto. Ovdje. Ali inače, pa za danas dosta, a hvala vam što ste došli i kad budeš opet imao priliku, najbolje je kad se ovo pokosi da malo odemo gore u selo gdje sam ja rođen, pa ćemo možda sresti neku stariju osobu da ti malo više o starinama more reći. A ja ovo što god govorim, to je tako, nikog se ne stidim. Evo, imam svoj život, baš kao u Švedskoj sam gledao u emisijama, živi ženani i naljaske, imaju samo uslove, oni imaju neke motoriće po snijegu, imaju i one džipove, a vidiš, ja mogu u tačkama do grada otići. Hvala vam puno, na vrata kad god mi ispane prilika, da sjedemo malo, bit će ovdje i moji komšija Srba, pa ćemo malo, vidite kako smo ljudi, da nema u nas... To me baš interesuje. Da nema uopšte da me gleda što sam ja musliman ili da ja nje gledam. To je mlađi naraštaj, jako su fini ljudi, to more... Tako trebali svi da nastave i u svim mjestima i muslimani i Srbi. Vidit ćeš kad budeš došao da djeca lete meni i ovoj Ankici mojoj, ima momčić i curica i pita treba li ti šta pomoć. Tako su fini, ali većina, ne samo oni, ima gore Brvanci, ima gore Grdo. Obićemo sve. Obićemo i mi se družimo i kafu kod mene spravate, piju i uvijek pitaju treba li mi šta. Svi jedan, ne samo ona, svi. Kuduze, hvala ti na lijepom gostoprinstvu. Baš mi je drago što smo se upoznali. Dođi, kad god ispane prilika, malo ćemo i prošetati. Prošetat ćemo tamo kad se ono bude. Ima ovdje i vikendica pa ćete odvesti ovdje. I gore gdje sam se rodio odvesti. Dobro. Ima zid. Toliko za danas od mene i Kuduza. I hvala i u zdravlju. Kako se selo zove? Krezluk. Ovo se zove Krezluk. Iz Krezluka. Ovo je mjesna zajednica bila od pameti vijeka Krezluk. Sad je ne moramo promijeniti. I ne treba. Toliko za danas iz Krezluka.